Rano avgustovsko jutro najavljuje još jedan vreli ljetni dan. Dok se kanjon Misočje lagano budi u svježini nakon sinoćnje kiše, mi krećemo u još jednu biciklističku avanturu u neka davna, lijepa vremena, kada su ovom zemljom hodali derviši lutalice i šehovi sa bijelim i zelenim čalmama i štapom u ruci. U vrijeme čuda i vrijeme evlija. Obići ćemo turbe Sefer Paše u Crnoj rijeci i šehovu vodu na Golom brdu. Uživati u prirodi i vožnji na 2 točka. U neka davna, ljepša, sretnija vremena, dok su ovom našom lijepom Bosnom hodali šejhovi, dobri, evlije, derviši, lutalice, obilazili sela, put je ovuda nanio nekog šeha koji je bio dobri, koji je bio evlija. I baš ovdje na ovom mjestu je nastupilo vrijeme namaza, a on nije imao vode da uzme abdest. Pa kako je bio evlija, udari štapom o zemlju, a iz zemlje provrije voda. Uzme abdest i klanja i nastavi dalje kud je već pošao. Poslije toga su ljudi na ovom mjestu održavali dovu. Turbe Sefer Paše nalazi se u Crnoj rijeci, opština Ilijaš, tačnije u zaseoku Odžak u Crnoj rijeci. Sefer Paša rođen je 1660. godine, a preselio 1709. godine.
Turbetu se nalazi dva mezara. Jedan je, pretpostavljamo, pašin, a drugi ne znamo čiji. Sefer paša Istine rijeke je na ovom mjestu napravio sofu da bi ljudi mogli sjediti i odmarati se. I svaki put kad je bila dova, Sefer paša bi poslao hranu za narod. U toj godini kad je Sefer paša trebao umrijeti i tog dana, zovnuo je slugu i rekao mu da se spremi hrana i da se odnese na šehovu vodu. Sluga onako zbunjen, učtivo ga upita, pa danas tamo nema niko, kaže, nije danas dova. Samo ti, kaže, uradi kako sam ti ja rekao. I sluga šta će uradi onako kako je rekao, napravi se hrana i oni odnese do šehove vode. Kad je sluga donio hranu, ovdje nije bilo nikoga. Ali svejedno on je počeo vatiti hranu i redati. Kad je redao kašike, pomolilo se 40 ljudi, svi obučeni u zeleno. I sjeli su za onu sofru, počeli jest. Sluga se preplašio i pobjegao nazad u Crnu rijeku. Kad je došao u Crnu rijeku, Sefer paša je već preselio, umro. On je taj događaj ispričao ostalim ljudima, tako da su oni zaključili da je i Sefer paša bio evlija, to jest dobri. Pa su mu napravili turbe koji dan danas stoji u Odžaku u Crnoj rijeci.